kirungi kye mukola okutogoberera nga mubona emboozi zaife ku YY Media kituyisaamu amaani era tusaba abayaka kali kusubscribing. Please to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, but we request you to subscribe, like and share our videos. At the same time, nendezaako abasiraamu n'abakristaayo abali kwenigira mu kusiba mu mwezi guno omutukuvu bambi mbendeze ebirungi era nsaba Katonda abagabirire abawe ebyo byonna byonna abebyetaaga nga bwe mbakobye olunaku lwa leero ntambulire mu disitulikiti y'Ebugiri wabula nga amawulire g'enfu agaliyo ti malungi. Eriyo poliisi mu bitundu eby'emayuge kiri mu disitulikiti y'Ebugiri ng'eno yayikaikaine ku bantu ba buliddo yabakuba amasasi. Abantu be buliddo baye bali kugezaako okubinga omwibi yabaire eibye enkoko ku kyalo nga bali kugezaako okumubinga bamugema oba oli awo boona babe ne kibamukolako wabula omuntu ono yalimukire mu kaduukulu ka poliisi era owa poliisi okuvaayo okukuba amasasi. Amasasi galumiza abantu nga 6 era nga kitegeereku nti omu ku bo yafiirirewo era nga ngwe tuli nawali olumbe olw'omu ku bataka eyakubibwa amasasi yafiirawo weyabaire nga ali kugezaako okubinga omwibi ow'enkoko eyabaire nga abasinye ku kyalo. So eyo n'emboozi yendi naye okuva eno mu bitundu eby'Obugiri wabula nga tukali kweyongerayo mbakobye nti abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe, like and share our videos. So eyo n'emboozi ndi olisigalira ziti owefe busade mu bikado nga we mbakobye enchuko eno yagwire mu bitundu eby'emayuge. Eriyo town council ebeeta mayuge ng'eyo town council bagisala ku igomba ly'Ebudaaya kyaganibwa mu district y'Ebugiri ti neere mayuge eyindi ye Mwidi waliwo mayuge eri okumpi n'Iganga n'Idinda. Eno mayuge just town council mpyaka bagicreatingawo last year era nga katawuni kano bakasala ku igomba ly'Ebudaaya. So eriyo omusaada mwibi abaire mwibi no wa Lulango abataka batakobeera ati bamweta Siminyo Rasuuli. Siminyo Rasuuli abaire mwibi wa Lulango era nga buli muntu amutya nga ayiba enkoko yayiba emwani yayiba emmere ey'omu nsiko yayiba obugaali yayiba bajaji nga buli kino kyonna akiiba era nga buli waaba wona abantu baba amwekengera. So Siminyo Rasuuli wa ku kyalo ere Ebugolya era mu town council ey'emayuge. So olunaku olw'eddo Siminyo Rasuuli yagiire mu maka ga muliraanwa we baye balambaire nga tamena ng'amena ng'atandika kuyiba nkoko. Omusajja yagiire okwira nga awira enkoko liri ku kyolya yagiire okufuluma ati nga Rasuuli agemye enkoko empanga ali kulumuka naye. Omusajja yakuba enduulu omwibi ow'enkoko Rasuuli yekuja n'enkoko yange ebyo abatakobidde abataka baavaayo engoma yatandika okutintimya ku kyalo ky'Ebugolya yatandika okutintimya. So embeera Rasuuli omwibi weyabwaine embeera emugayeeku yagemye ensiko yatandika okulumuka nga anoonya poliisi ey'okumpi eriwa era nga kiyakoze ekyalo nga kikyankalaine yalumuka paka ku ka police post akali mu tawuni gano ey'emayuge. Oyatuusa ka police post ak'emayuge yagwamu ati yakooti babanditire wano. So abataka babe bali kugoba boona baavuirere nga balina obusungu nga bali kumugoba bali kwenda leero bageme ku Rasuuli ono omwibi ow'enkoko babe ne kibamukolawo okwo ko bakubambwa abaire amaze ibanga nga abatawanya mu kwiba taiba bisolo byonka wabula aiba n'emmere era nga biro mingi bamugemye ku poliisi nga bamulekula. So abataka babaye ku mulundi guno nti nga bakoowo. So engoma yakubye like a half a kilometer okuva ku kyalo ky'Ebugolya ng'eri kuba abataka bali kwida nga bali kulumba okwida mu bitundu eby'emayuge ku police post Siminyo Rasuuli yabaire nga yekwese. So bagira okutuuka bagira okulengeza nga ali omwo asirika na bulungi atandisa n'okuwaya ni baafande. So abataka nga bakambwe
nga bali kwenda mwibi wankoko. So embeera tiyabaire nungi olw'obukambwe obw'abataka kuba mbu Lasuuli abaire amaze ebbanga nga abatawaanya era nga ne wiiki eyo mbu bamugema ku lwakwiba amaanyi. So embeera tiyabaire nungi, poliisi ng'egezaako oba oli awo okugoba abantu ba bulido baireyo, wabula babeere nga baswakiivu, babeere nga bakambwe nga tibasalika ku layini yona yona, nga kye bali kwenda Lasuuli ku mulundi guno oba oli awo bamufune bamukole ku nga amateeka bwe galagira. So mukanini ngono kano owa poliisi omu ku police post eno ey'emayuge yatwere yemundu yatandika okuba ebyasi, wabula ekyembi abataka batukobeire nti mbu tiyali nzinza mudumu waigulu, mbu yalingiriza ku bantu era nga amasiga agiira okulekera okuvuga nga babona nga omu ku banaibwe agwire, era nga tukitegeereku nti bagiira okukitegeera nga omugenzi ono bamute Tinyika Muzafalu mbu tiyabaire kumpi na ka police post, mbu Tinyika Muzafalu yabaire nga ayemerere ku kwinuma nga ali kubona embeera nga weri kutambula, abataka babaire nga bali kwecwacwanamu wali ku police post, wabula amasiga n'agakubibwa bagiira ko bati nga amasasi limukubye yafa, era nga twogereko n'abooluganda Tinyika Muzafalu batukamba amasasi lyamukubye wagati owoibeere wano we lyabise ni wano ti ku mudondodondo yaje lyabita mu byendeere, era nga embeera tiyabaire nungi. So kino ate kikabe kyayongere kusaatula abataka kuba obusungu bwabaire bungi nga bali kubona atebe nawe bali kugezaako okugoba omwibi aibye ate kabe bali kukuba. So era nga aba police officers okuva ne Mayuge bakubire police enene ey'Ebugiri okwida bambi okubayambaku nga embeera evuire mu nteko ng'omuntu agwireewo afuire, era nga kino kyayongaire obukambwe. At the same time ng'omwibi akaali mu kaduukulu ku police post nga ali awo. So ono abooluganda be bagezizaaku okumugema, ono bamulumuseeyo kuba mu idwaliro Muzafalu, bamulumuseeyo ku mu idwaliro Ebugiri, wabula era yagiira okutuuka eyo nga babakoba ati ati Muzafalu yafiirira. So nafiirirwa omwana wange Muzafalu Kinyika aye nga yakubibwa amasasi ku poliisi ey'emayuge police post. Ekyaleese okumukuba amasasi eriyo omwibi eyaviirire Buwolya ng'ayinziza amagezi abaayo yaba nga ali kulumuka, era yalumuka yajja yeekuba mu poliisi. So omwana wange ebiseera ebyo byabaire byankyo ng'ajja mu kukola emirimu gye. Kale atuuka ku poliisi ng'abantu bala bali kubinga omwibi baidye era nga balina akagoma bali kutintimya benda kumena poliisi batolemu omwibi bamukoleku, okusinziira okuba nti mwibi wa Lulango era niduzi yali yakava mu ikomero era baira akakola ekibonerezo kye ku poliisi. Kale omwana awo bale aba poliisi batandika okugadinga abantu obutaida kuki ku poliisi, batandika okuba amasasi. Omwana wange yabaire kumbali entuuma w'oluguudo bamukubira eyo amasasi. So abantu ababairewo bagezaako okukola pulaani bayamba bagema omwana oyo okumulumusa mu hospital Ebugiri, aye bambi tiyatuuse yafiira mu ngira. Eyembeera ne yabaire eno mu disitulikiti ey'Ebugiri, era nga wano gwe tuli kwogera tuli maka ga baba wa Muzafalu, era gano mu town council ey'emayuge nga olumbe luli kujja mu maaso. Ffe nga YY media tuli eno okubona nga tubatuusa ku bino byonna, era nga wembako tusaba bakali ku subscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Oluvannyuma olw'okulumusa Muzafalu mu idwaliro ly'Ebugiri n'afiireyo, abataka basigere nga bakaali bakambwe nga beeyo ano ka police post nga bali kwenda kubona ku mwisirukale oyo nani akubye amasasi oba oli agatwire Muzafalu mu bwire, wabula aba poliisi okuva ku police station enkulu ey'Ebugiri baidi bagezaako okuyamba okwikekanya embeera, era nga suspect ono Siminyo Lasuuli omwibi ow'enkoko poliisi yamutwaire wano
yamutwala ku police station enkulu ey'Ebugiri. At the same time embeera tiyabaire nungi kuba abataka babe nga bali kwenda kubona nga ono owa poliisi akoze kino bona oba oliawo bamugemamuuku bamulaze ezira kumwa yalaziza mwine wabula yena poliisi yamutwairewo era nga amadege tufunye nti bamutwaire ku police station ey'Ebugiri nga okunonenkereza kujja amaiso. So embeera neeyo eyabairewo wabula nga twogerako ku abataka batukoba nti ono Semenyo Muzafaru eyayitibwa nti tiyabaire kwabo abaye bagira okulumba police okujja okutulayo omusibe oba suspect yalumukireyo Rasuli wabula yabaire kumbali erenga ali kubona kyekiri kujja mu maiso nga abantu bakambwe ekyembi kabiri omuntu yabaire kumbali bewunisa okubona nti kayimbwa amasasi ebakubye era nga ona kolwalero nali muidiro nga abantu ekiriwo miranga kulira kwazirana oba muganda we yabairewa yasalawo kuba nga ali kujja n'enkoko ya muganda we kati abano we bategere nti agire n'enkoko eyo bamuzingiza kati mukumuzingiza yalumuka nga bali kukola ki benda kumukuba bamuyite mukulumuka okwo yalumukire poliisi so kati bo bagezizaako kulumuka nga balina engoma ke balinda kutintimya bamuzingiza poliisi yabanga beri kugezaako kumutasa yamwigala munda bano abataka basalawo bakole ki bamene poliisi ababaire bali kubinga nga bali kukuba n'engoma bano alwaidyewo mukwidawo okoko poliisi nokubumbulula abantu n'amasasi gagemerayo bano abandi ababaire tibaidi programu eriwo twafunye ekikangabwa kyamaani ino nti poliisi yakozesa mukobudagalavu yakuba abantu baife amasasi aye nga kozi yaviire ku mwibi gye bagemye ku kitundu kya Makova mu wodi eya Bubolya. Omwibi oyo mwibi ino nakinku kubanga tuna omulundi okusooka kumugema nga iba bamugema kuba inuma nga nkayikwida mu bukulembeze era yenaida mu bukulembeze era twamugema nga ibye yaibe mwani twageza kumutwala bamateeka nga nza kulira security town council ya Mayuge twagandika baluwa twata ku recommendation twagereza ku CPS Ebugiri twawereza Ebugiri bona poliisi yatu yamani oshahidi bakola kufaira yo bajibereza omulamuzi bati omulamuzi tutwidyo bayake makitundu bayakola kiyakola twatwala omuntu oyo bamutwala mu kooti lunaku lw'enolwo yamugerawo ekibonerezo kyakwida kusavinga ate nga avira ku kyalo ate ku kyalo kukiyakosiisa gaberega kali kubitana ku ntono era twawulira nti yaibye kabiri ezeemu okuyiba so abantu bafuna eninke bayendogezaako kumusaanyawo kubanga tibanaoge bamugema bamutwala mu amateeka baba bakamutwala ngaira kubanga ya mukooti yakajayo emirundi mingi aye aja yaira so ekyo ne kyaviirireko abatako kwetamwa nga buli bamutwala ku poliisi ekola ogwayo yamutwala mu kooti era sitiiru kooti yamulekula yaira ate yaira ku kyalo ate yatandikirawo okola okuyiba gakomye ekyaviireko abataka begugunga bayenda okumulumba bamutwale ku poliisi so poliisi yalemereirwa embeera yaleka okwanganga abaidi okulumba ate amasasi yagakuba mu bantu ababaire bali luuyi ng'abaana abasomi kuba yakubya abaana abasomi ababaire bali kujja ku isomero yakuba n'abandi ng'ona yafiire muganda omuto waife ono yabaire ali kujja mu mirimu gye. So omwibi yabaire ebyeki yabaire ebyenkoko batukobye ab'oku kitundu ekya Makova so bagezeza kumubinga yalumuka yakuba mu poliisi ate olw'eninke kuba abantu bamugema nga bamutwala ku poliisi yeneeyo abantu nga baire nti eziza bwenkanya bujja kuvaayo bobona batairewo embeera nga benda poliisi ekole ki bamuwe wabula twogeire ku n'abakulembeze mu kitundu kino ku nsonga da Rasuli batukuba ati Rasuli babe bamwidinga mwibikungwa abaire amaziga nga ababuziza ku emirembe era nga tibalamba landolo lwa muntu mulala Rasuli era nga ekisinze kubewunisa kubona nti mirundi mingi bajja bagemera Rasuli mu bwibi ngaibye bamutwala ku poliisi ni poliisi oboolyawo yamutwala ku kooti wabula bajja okumubona nga kabiri yayise ku kyalo ate yatandikirawo yakoma twogera ku kunimeya ow'ekitundu kino ekyemayuge yatukoba nti wiiki ewaire Rasuli bamugema
ngaibye mwani Rasuli yamugamba ngaibye mwani bamumusa ku police paka police station ey'Ebugiri era nga tukitegeera ku nti police station ey'Ebugiri yayongera y'omwami ono paka mu kooti wabula mbolwatuka mu kooti Rasuli yaikiriza omusanga kituufu yayiba era amulamuzi yakola mbu abataka bakoba mbu yamuwa ekibonerezo ekisaamusaamu mbu nga bamuwa ekibonerezo kyakujja kukola community work bamukoba ati era ye ku kyalo yaweikiriza emisango ogyosaawe for 1 week era nga meya wa town council eno ye Mayiga tukobaire ati bamukoba okuwuna kuncho ajja asaawe nga ku isomero eri Mayige ni ku idwaliro era nga yakikola okumala wiki namba yabanga kibonerezo kiweire era ngo nakembu kino kyabaniza kyababisa bubi okubona nti ate kabiri omuntu eyava ku kyalonga aibye ate kaiba muiza ku kyalo abataka kibatamwendaku ate ajja akole community work era oboolyawo bali balowooza nti mwena asobola okweyira ku yabanga takayirayo kusumbuwa abantu abulabi yababuuseeku okujja okubona nga ate omuntu yebaali yabakasayira kooti neera nga balowooza nti oboolyawo yeetereza kumpisa olw'okujja nasibwamuku ate nga kabiri yatandikire we yakoma nga ali kulumuka n'enkoko ya muliraanwa we era nga bakobye nti ku mulundi guno nga poliisi yakobye nti emutwa ati bali kumwenda bali kwenda ajeeko oboolyawo mu bitundu ebindi era abataka okumana nga bakambwe bayikaikaine ku maka ga Rasuli Siminyo wale ku kyalo yavuira ebuwolya bagokya gona n'ebintu ebyabairemu babitolatolamu mwabepairemu obuntu busowaani bukibiki obwobuntu bundi babutolatolamu embuzi badirya nga bakateka badirye oboolya bona afune ku bulumi buyatuusa ku mwine so eyo n'embeera eriwo era nga ekiriwo nti eri abantu abandi nga wembakobye eri abantu bandi nga bataano okweyongera ku Rasuli abafunye ebisago eby'amaani nga oluvannyuma lw'amasasi agavuze era nga bona batwalibwa amadwaliro agendawulo okufuna kuidandabi era nga tufunye amawulire nti bano amasasi gabakubye bona ebitundu eby'omubiri bafunye injuries so tutudde kali kujja kuweeramu ayi nga wembakobye YY media tukali eno MDC y'Ebugiri okubona nga tufollowinga up ensonga eno paka to its logical conclusion paka wena komera ifa tuli eno tomana ko abataka bali kuba ati abe bakubya abandi abalumusibwa mu idwairo ati gaba kosaisa bubi era tomana bono obuli abasobola okufuna amawulire agandi nti kubo yandi bangeri yokai yena awumwire so we are still in Bugiri kuboneka nga police oluvannyuma yatwaira omulambo gwa Agono Muzafalu mu idwaliro mu igwaniko ly'idwaliro aikulu y'Ebugiri okwekebeddebwa era oluvannyuma olw'omulambo guno okwekebeddebwa bagwira ab'enganda bajje mu maiso n'ebyokumuzirika oboolyawo afune decent burial tujja kubakobera ebinaaba bifuireyo oboolyawo tulowooza nti poliisi esobola okuyiddayo aba nekyenaaba ekobera abataka so tuli eno tuboneke nga tubona poliisi ejja kuyidda ejjakoba ki era suspect kuno yebagemye n'enkoko eyayitisa omuntu bali kujja kumukola ki yo wa poliisi yeba eyakubye isasi yakubye omuntu aisasi oboolyawo mu butanwa bali kujja kumukola ki so byonna tuli eno tujja kubatuusa ku YY media tujja kuswikano ndiyo olusigirira zidya nga wembako yabakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos akatalekeka kenerabire nti Muzafalu ono omugenzi bambi yali yakafuna omukazi ranga omukazi yabaire n'olubuto lwa myezi nga gye mu myezi awo banga mwenda nga ali kumpi kuzaala era nga omukazi atukabere embu yabaire agiire mu idwaliro ikkulu ery'Iganga okubona olubuto luno luli lutya era mbu yabaire mu idwaliro bamukoba ati ekintu kyakyuka era ayenda mu kuba okumukuba ekifaananyi oba nakino obuyambi wabona obwidandabi wabula yabaire mu idwaliro yakati kankobera omusaada wange abasawo bebankobye nti ekintu kyakyuka era bali kwendayo okwemitwalo 3 wabula olwakubya isimu erya Rasuli olwakubya isimu erya Muzafalu omusaada we yagira okuba nga tagema yairamu yagira okuba ati nga bamugema nga bakuba ati munati kuidya ali kuba aye mwene isimu lino ava kufwa
bamukubye amasasi eriyo okwekalakasa okubaire eno emayuge. So omukazi we byakomeire awo ye no boolyawo yagwa yazirika olw'entiisa mwine yalese eno mu kyalo okujja mu iddwaliro okumubona olubuto lutuusewa eisimu liyakubye ng'ali kwenda obuyambi eri omusaada uwundi ne yaligemye yamukwatya ono bamukubye amasasi. So omukazi yatwogereku naye yatukola ati embeera yali mutinungi. Basimbuka twaja iganga twatuuka ku musawo yankebera yakubamu ekintu kyekika munda nakuba nti kankubire kono namukubira ngaisimu lyali libitamu aye nga taligema nakuba nti mwanyaze wange kubira ku mama yakubira mama nakuba nti mama mukweyima otaligema isimu nakuba nti mama wena mukubiraku mama yamukubiraku mbuti yamukubire eriye yagemye isimu lye yakuba ati ono jo nkugemya eti kwidi nti nkugemya eti tikwidi ayo ono mwene isimu lino bamukubye amasasi yafa era kuba tiyafunina bwidandabi obw'omwana okuba nga yakyuka kiyakoze yayize bwire waka nga ali wano era nga sayona gali kwira gali kukomba agwe basitula alirayo agwe basitula. So eyo nembeera nga wembaka tujja kusirika wano, but we are still in Mayuge in Bugiri district to bring you updates regarding this story where a police officer yakubye omuntu isasi Ababade bali kubinga omwibi ow'enkoko yafa. Sasa tujja kusirika wonaga amawulire gali awo tigakudonda byewuunya sera bineewuunisa abantu abaye bali kubinga omwibi eyeibye ekintu alina ekizibiti ekyenkoko. So kabi owundi bityo. So tukusaba to share your views with us in the comment section. What's your take on this? Tukabere kuku in the comment section. What do you say about this? Iwe nani yabaire mu nsobi era what needs to be done oboolyawo kyekisaanira okolebwa. Ndi wabusedde mu bikaado.